Jotono dipor kaham, especially like hambai maro sini joto press media team rok no, norok phai sini news no cover khaine bage phai mani. Puila no ang norok no blai ke hambai maro thanai onek din romini norok sini news rok no je cover khai tongmani. Tini sing specially norok ni bus kang hai no hai je press meet khlainani thangai tongmani kaisa no karon sing nukha thanai 27 ni simi je sing movement khlai tongmani Pushpabanta Palace no tui government no kuno ekta positive response rakhano runani digi thangya ko borongso miyani press media ni bisingti sing saimangkha honorable the cabinet minister from Tripura State Assembly oba haike saka je 1949 no je pro India by Mars sangka Tripura job to properties abo government ing thangka hanai bini o je kok rok no khnawi sini Tripura sarok tebo black sentiment harden ka haise gai aboni bagai YTF sini honorable YTF ni president sini sir Suros tini YTF ni joto district rok bai kaisa meeting ringmani bisingtei kaisa decision kotor naka buskang ni salo YTF rok birhotom je engmani sai taibo kotor kaisa andolon khlaijaknani bagi thangtong ga ang tabuk koinai sini honorable YTF ni president sir Suros no je sini andolon ni je brief bo khlainani bagi hambai Lord hambai sini Takuk James General Secretary Youth Tripura Federation tai bo 5 manja faijak sini joto district president tai bisas kai hambai maro sini joto media sono je sini Takuk samahai je norok thangnai koi din dare kwbang ma sangbai news coverage khaitong bagi norno balance paifle hambai aw sing abono sana nayo Youth Tripura Federation ni bekhaktei buskangni 5 tarik buskangni 5 tariko Agartala city wo kaisa protest ngani thangai tongo o jaga wo ang koinai sini joto thaka ham Tripura sa takurono mo YTF ni chobaya Tripura mothani chobaya ngai joto Tripura dofani choba hangai norno joto no buskang agogo thainan bagai norno kobong horjak tamni hinba belaino sing kha dukhu nangjak tabu sini mia honorable minister tourism department Sri Susanto Chaudhary samani yagulo Pushpabanta Palace mo tabo kaisa government ni asset government muchung hangke jekono project khaimano aro nor jotono welcome khaidi state ni development in thanga nor welcome khaidi ni samane tuyi baro kono clear statement tagbor yakuje Pushpabanta Palace aro Taj Hotels namjagi hane amai kun kok saya bini akok abal sung abno sung tabo wansu guje Pushpabanta Palace Taj Hotel nani thangai tongoni sung tak wansuk sina abu kubiko karon tangai hindi abon banya sung tabo kotor ni seitebo kotor choba khaini je puila o sung je chengpuru samani hai abono sung tabo buskani 5 tariko kotor choba khainani thangai tongo Tripura sangai haisi YTF ngiya jaro norok YTF ni mokolo nungnai rong nang koinai nung tumuno Tripura sani thui nini hukumu mukumu nini laiboma sokomor zaman nang naimani yangi tong hangkai Haidi nang bo Tripura sangai sung oro kebo YTF kebo Tripura motha oro nang banner tongala khaisi kuno banner kuno flag tongala joto Tripura sangai sungomno protest khainai karon tabuk bo tapok ti sini astobol moidan Swami Vivekananda ngai thangmani abu bo sung choba khaipan sung kuno mandi haisi sini Ujenta Palace Tripura State Museum ngai thanga apur bo sung choba khaigya কিন্তু abono sungno counter khaina bai buitabo kwbangma saitongo state museum ani yagolo jotono rajaroni amalni bemono photo rok mangrajak tongo abo bai sini kha khachang ya sini rajani amalni sini bobagrani amalni tongoi tong hangangkai abo bobagrano yaphurna thung yakhaba sung Tripurasani mungsasuk abo borok khaina ning tung haisi and Pushpabanta Palace abo tabuk Taj Hotel no yaphana ni digi abo process cholijak abo borok tabuk phano kono clear statement diako sung Taj Hotel mana khaya Tripura bo khaina ni bagai kwbangma jaga dong haisi kwbangma jaga kha jaga kwbangma land dong haisi a jaga bo kwbangma borok Taj Hotel 5 star 10 star just proman clock tong kintu sini hukumu mukumu je Pushpabanta Palace clock jamani hangkai sung belene khayo sung sini ri khugir jama hai ma tong haisi Pushpabanta Palace jumno Taj Hotel khaika hangkai sung abo Tripura sani ri khungjang ma hai klayo abon bagai sung afru kotor protest ngai asset Tripura sangai tini ang joto koinai sini joto tongnai jara jara
hate dofa no hamjagai tiprasani kok sai tongnai sini party flag color naiyawi tiprasana hamjaka kai jotono adino final bai no nang kobong horjabo party borokok ya haisi party tini khna tongnai kintu dofa jefor kemai thangnai afro party khainani pano nini bagai o dofa no logi degra khaisi aboni bagai no omo sungkuno political mileage talmani kogya phiaba sung tiprasangai sung baskango choba khainani bagai reading tongmo jaga nor jotono final bai ang no kobong horjabo 5 tarik sung nang hangangkai 10,000 ya 20,000 ya haisi more than 50,000 tiprasa bo sung orot sung thanjau phunungmani hangkai tiprasa ro thansa kari ni sung taibesa proof manai haisi ang bai sung YTM ni flag bu use kaya tipra motha ni flag bu use kaya TWF TSM flag bu use kaya asset tiprasa ngai sung afur protest kaya thang tongo all tiprasa joto welcome haisi no joto na ang a jaga phai ka hamjano go phai sung protest qatar khai phunga afur sung phungnai o tipra hauni tiprasa ro au kubinyo bongni hukumul no sokomo jamar matuyei borok sentiment nangkani sung ma phungnai haisi Belbenar kri bagor personal যেহেতু সোশ্যাল মিডিয়া নিয়ে আপনি থাকলেন দেখা তো কাজে বাড়ি পার্সোনাল ব্যক্তিগত কোনো দাই রিজিনাল পার্টি ধরার কোনো আপিল খাইবে all are welcome sung jotono jotono welcome haisi sung sini sanmung greater tipraland abo sini tipra mothani naharmung IPF tini naharmung bong I great tipraland jotono tipraland hamjau separate state hamjau kintu sini o 5 tariko tipraland choba to abo sini political demand joton jani jani tongo abono karibo sung 5 tarik hangke as a tiprasa bisas khai pusovanta palace no sung rokha khainani abono safe guard khainani baise sung kobong mola horasi tai kaise kok kai judi CM eba concern department 5 tarik ni sai saka judi borok sungno media o phai saka je obono bondo khlaijaknai sung khai liya abo haing kangre sini andolon no sung stop khainai otherwise thasing je sini honorable president samahai birhottom andolon nai government pura dying nai judi route block na nakai sung block phanang thane haisi adino 5 tarik কোন মেমোরেন্ডাম সাবমিট খাইকিনা না sung tai memorandum submit khaliya memorandum sin TISF tai sung YTF 27 tarik khaiya and TISF 29 tarik khaiya memorandum submit khaibi borok sungno borok takbo actual borok ne answer rimani yako abon science general secretary saman hai tomungno adino phai borok assurance ok bai tabu khai written assurance nani nangnai je pujoganta paileso sung tachutel khali ani written assurance riasa sung o chobak potot choline haisi written very asakam ang soli tanai ha kono or sab government kaise jora khau jaga sung asung bising written marna answer marna in a time bound manner bisingo jemon sung thangnai sini YTF ni 27 tariko je memorandum remani yagolo sung after DM no saika 4 din bising sung answer khai sini honorable minister sanani tung boro mai kerman bising to boro sung no sapta kaise bising clear statement running tung sapta kaise bising tomuno posovanta paleso boro clear statement bi maya hangai sung bus kang abon se tebo andro ko makhani haisi karon mo sungomo serve 10 ta ni simin chengjanai 10 ta ni simin boro gather nai jagar ka sungwa tomani circuit house ni simi secretary biskang jora aro circuit house gather ngai secretary ro march kai thangnai aro sini gathering nai